أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. Ya, baik. Kita eksplor tempat ini sedikit ya. Jadi ada batu-batu besar di sekeliling saya. Jadi kalau untuk selfie itu bagus sih. Ya, batunya besar-besar. Laut. Ya. Mantap. Insya Allah. Lautnya jernih airnya. Oke, kita ya tadi nggak sia-sia juga sih, mancing itu dapat satu tadi teman-teman, dapat satu ikan. Ini nggak sia-sia, jauh-jauh dari Tanjung Morawa mancing itu dapat ikannya. Kita mencoba menelusuri ya jalan-jalan yang ada di pinggiran pantai saja. Teman-teman sudah pada mandi nih, tinggal saya nih belum mandi. Ya. Matahari menyinari ya, menyorot. Itu bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke pantai itu, kunjungi aja pantai-pantai daerah Aceh. Pantainya itu betul-betul pantai, air segar, dingin, jernih ya. Dan saya dititipin nih istri saya, suruh nyari batu-batu kecil untuk bunga katanya. وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأنبياء بالوفاء
sampai sini dulu ya teman-teman. Setelah mandi laut ya, mungkin agak keloncongan perutnya, dan sekarang sarapan pagi ya. Selesai ini nanti mandi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, setelah tadi kita mandi terus di laut ya, sarapan, dan sekarang saatnya kita menuju apa namanya, tempat tapak tuan ya, seperti tapak kaki gitu sasa. Nah, ini yang kita lihat tapak tuan itu bagaimana. Sebenarnya saya sudah melihat di tahun yang lalu ya, tapi ini kita akan lihat kembali. Ada sebagian teman-teman yang belum melihatnya. Oke ya, mari kita ikuti. Ya, alhamdulillah sudah sampai di tempat mana kita bisa melihat tapak tuannya ya. Sebuah tapak, wah Masya Allah, Allah, ngeri ombaknya ya. Tapak yang begitu besar ya, ini tapaknya, miniaturnya lah. Oke.